大家平安。Leo jawai tu suaka jam nyaman nama kacinana sulibat. Saka tu suaka jam nyaman. Aruta supui na kainwa cemas imazai tu tisaruniki ati avril. Imazai tu dosa sulatan. Imazai tu tapuru katu tiru akayan patu tapuru katu pitu akayan. 帖撒罗尼迦后书2章13节到17节。Lavjek asini kiliva kenuata marairai. Nakuyano ini kamena marvareva a pararau toa cemas a masan timun. Ayatoa pinili angamu noa cemas. Toa uri sangasangasa na masaru. Toa kauridana toro. Sanu cingki nuata la parabaca na vavak. Sanu ka mapasling. Mavananya sini tau siker. Ana penakarwareva akai. A sini jauh. Tanumu nua cemas. Tu uri mapasling mun. Sanu papurigui nanga. Toa rigu nuata marereng ati Yesu Kristo. Mana sika lavjek kana kika kezengu sanu pasusu angata toa sini tau cika-cikera toro kumali yania sinangkayan a temuru tanumun kumali yania pinaka tigami ya temuru na kiliva ka cemas ta nuiten masa kalavutan na kiliva ka ta nuiten sate pagagawi ta sini papupicu a parorau katoa nangwangwa a puzangaran ki au ngamen toa ta kama cemas katoa ta marereng ati Yesu Kristo. Ulamuna papupicuri sanu kana pugarang a temau ciker katoa pasusu toa nangwangwa a penolat. Aicu kainwa cemas sinivi cikimazai toa 帖撒罗尼迦后书2章13节到17节。被拣选接受救恩，主所爱的弟兄姐妹们，我们应该常常为你们感谢上帝，因为上帝拣选了你们，借着圣灵成圣的工作和你们对真理的信仰，使你们先得救。借着我们所传给你们的福音，上帝呼召了你们，他呼召你们来分享我们的主耶稣基督的荣耀。所以，弟兄姐妹们，要有坚定的信心，对我们所教导的真理，无论是传讲的，或是在书信中所写的，你们都要坚守。上帝爱我们，由于他的恩典，他赐给我们永恒的毅力和美好的盼望。愿这位父上帝和我们的主耶稣基督激励你们，使你们有勇气来宣传和实行一切美善的事。Aicu kainwa cemas. Tu suaka jam-jaman sini papupi suri tanutin, sini putarvan tanutin， 持守蒙召的恩那样，持守蒙召的恩。无论是立志要建立良好的生活习惯，活出上帝的话语，或在教会服侍主，我们可能都有3分钟热度的情况。刚开始我们可能很热心，但遇到挫折或生活忙碌时，就想放弃了。也可能起初很有热情的动力，却因为没受肯定，最后就心灰意冷，放弃了。
不论如何，太早放弃使我们看不到好的成果发生。3分钟热度的心态也使我们容易随情绪来处事。心情好就继续努力，心情不好就放弃了，最终我们可能还会怀疑或后悔起初所设定的目标。在帖撒罗尼迦后书第2章前半段，保罗提醒信徒要小心，勿受不法者的诱惑，必须谨慎分辨，不让不法者用各样方式欺骗了。在后半段，保罗进一步提到信徒能够站立得稳并坚定持守信仰，就是记得当初蒙上帝呼召的时刻，保罗如此说：主所爱的弟兄姐妹们，我们应该常常为你们感谢上帝，因为上帝拣选了你们，借着圣灵成圣的工作和你们对真理的信仰，使你们先得救。2章13节，保罗为着信徒们感谢上帝，因为上帝拣选他们，透过他和同工将福音传给他们。保罗希望信徒不忘起初是如何蒙上帝拣选的，并鼓励他们将所得到的恩典与别人分享，要常回想自己是如何蒙召的，好在遇到挑战和困难时，晓得自己所依靠的是谁。爱求妈妈那些你把不必出，是你把个烂掉你进呐，拉进呐呐，把呢kapatagi对出家撒乱，来个进呐呐把这个该出家撒乱。就说个怎么样呢？是把给你们呢？我还记得起初上帝如何呼召我跟随他吗？那把呢讲那的kapatagi namatay nua呼召我什么？sakana idajaran cinta maju。我还记得起初上帝如何呼召我跟随他吗？这是今天早上上帝给我们一个默想。Latinana pengaringau， 你干嘛呢？只有3分钟的热度。你干嘛呢？心情好的时候就很努力，就很属灵；心情不好的时候就什么都放弃。所以，我们还记得起初上帝如何呼召我跟随他吗？Sinaya Danuting Latinana Kinimandama Magamalu Saka Kainuli。亲爱的主，求你引领我常常数算你的恩典，并记得起初你呼召我为你所用的时刻，愿我的生命时时刻刻都能够荣耀你。奉主的名祷告，阿们。好，mali-mali tu suaka jaman-jaman nama kaya tinana kitulu nama kaya tina kisah selang tu suaka jaman-jaman lamun na sini pupicu leno semas ayakan apa semarau taja 平安 lamun na sulivat tu suaka ni adaban